Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongyalam kamamlo Chera Cement Employees Union henne kasngi kila syong ya kajingelang banyakren halor shibun kimat kibayadei bat ka MCCL. Habakren hakane kasngi nakaliang upresiden ka MCCEU uba pins kemling do uloong ba shibun ki memorandum kila pha sya ka sorkar bakani ka karkhana kamyat bat lakenturu ya ka sorkar bakan shim ya kilat kilinti banchna kam shnajam na kabenta kinong shong shnong jong ka dong ka than ulakintu ya ki reorang ba bakin ya krenlem ya kani kamat na kabenta ka jingmentoy jong ki pat ba nakaliang uba lingdo ula banjur ya ka sorkar bakan peladno ya ka pisa kabasa na kabenta jongki namar kumba kalong menta ka deiru kapor baki hap bansiw ya ka bay school jongki khun batlada ka sorkar kampat pelad ya ka pisa kabaki dei banyo kanwan ra shu bun ka jing e yaki bat ka yeng ka sem ka jongki nakaliang u Vice President ka MCCEU uba S dekhar habakren ha kani kasngi uloong ba ha ka jing yakendu nakaliang kibor badai pet kila menjor ban pelat no ya kapisa ka badai ban hok ban yo henry hadu menta kam shimdan kanu kadak baka sorkar ni ka management kan pendap ya ki jingkular ka bakila menjor ulakan tu ya ka sorkar baling ba kini kinong mi khmat jengki na sora bat shela bakin pendap ya ka kular bat ladakam don kanu kadak ha kini ki khindiat sngi kila ban shim daki wei pat kilat ban penbor ya ka sorkar ban pen urlong ya ka kular nakaliang uba wanlang bok thaba ubadeu Assistant General Secretary ka MCCEU uloong balada ka sorkar ha kini ki por baladap kala aida baki dan ka shuti henry hadu menta baki office kila pli henry kampat shimla le aa batlada ka sorkar kamle hapo kini ki shipos ni ka kenhuan kan salum lang bat shim daki sin jam ki baka sorkar kambanse ban pendap ya kakular kani ka jingplat kuor na kaliang jongka MCCEU kani kasni habang laidon ya ka executive committee ta kasni ka arho tarik kalong alor ka jing perkhat alor ka jing yakendu ka jongi pat ka management ka government lemba ki local representative chairman di CGM EMD ka khat indriu tarik benai Disember ajar apusau ya kijing ya keren ke jongi kijing ya kut ke jongi kijing ya kular ke joki yangi ki kirai mangisim makan sini kalong ba namar ka jislam kijing bam bendap ya kular ka ba kijing ya kut jongi tu kasni man siu ya financial assistant ka ba kila kular man ai first week jong January tingkat buat ka first installment jong ka scheme special scheme ka bakila kular ini ke apa nimyo idak EA ka komite kalabu ya karai ba kan aipor hosni pendap ya kani ka jingsi ka bakular yangi boro atli ya ka financial assistant tingkat bat ka jingsi ya ka tu ka 40% ya ka first installment ilabu ya karai ba hakani ka hosni ada yo idak AA in hapan khot ya ka general meeting ya ki para noktrei boro buat isasyem ikiwe isinjam hadian kata pakaju kapor nakaliang kajonga ku presiden ku aban pha ini kerwo iplai khubor ya ki para lok para nong shnong jong ni kadong kathan wat kinong shnong jong kejelahi boro kawe wak kum ka union kabangi labu ru kinamburan memorandum sorkar kabangi labu yang memorandum bangi dakwa ya kaplan bakan ya ko ibu ba kaplan kan ya hendeng ibu ru ba kasokar kan penya dekino kino kilat ti ban sinakam sinajam ya kino sosno jong kadong kathai ti nakaliang kajong nga ngakapat ba kino ki view pokmat ti ba don ka jingkit kli ya kadong kathai kin ya pressure lang kin ya kren lang ya kani ka jing e ya kabak kajing kwa kajongi kabak kamdei tang kajing kwa kadai kajing don kam wa umdei tang ba ni kwa bakane kat kutno akapor kajongi nginyo kapisa hindai ngidang pendiem ya katu kam memorandum kabang mitho bangidang don kam bakaplan kan ya lada umdei syu kaplan kan ya ru dakino kino kilat kilti ban sinakam sinajam ya yangi mo kidang bun ki para lok nong trei kidang bun kasnam ban trei Baruat kinok syok ru bakin yo kam yo jam biang hang ni
yang jengi rujuk kepala pensyai dari presiden ada ka por klimat kene na kaleng jengi pin peranong trei berkunjur di nong kam jong kai nian na por soban ya pensyai lang si kumlong i presiden penglayo bensong ya ka executive committee ka kerki antasi abangin sim ki kumno pada kilat minyak dan iskmat mar kumbakalong adu mentah ya ka ka ba karai la si ngalap long akaba ngle menjurlang harkat ke channel jong i Sherman jong kanika jong ka company anta i managing director anta chief general manager kumjuru bat ki local representative tulong dan ki amali jong ka sora i ba kiben menliam anta i amali jong ka shala i ba balajet sendram anta pada bat ki dongkit kam jong union haka kan retorik haka kam jia kedua lang jong i bangila long apa sekretariat nila ya menjur ba in ano ka code of deed na kabenta ki paranong tre jungi kaban long ka life ko itrik jung ubnai nopra jung arjar so bat ba abani bat kani nakaleng ha jukin nung syong ya meeting hatus ni ila sim ya garai ru ba in polite no bakin polite nio ya kan ka financial assistant ka financial immediate relief kaban long ha ubna jung nopra arjar so bat kumjuru wana kaleng jong ka management rengkat bat ka nangyalam jong ka union in persyang ban pursu bat ban in tho sik sarkar ban karpat bagan pelai no kan ka financial financial assistant lap song dan ka 40% ko malarai ba kabinet apo jong January jong arajat arsan te nrei ko bakalong pada hadu kan ka kalimat ka bangiran matasi kamsim don kono ka jing pusyang lesi ngalam nong dari kam simdon kunu kadak kabangan ong ba nakaleng jong ka sarkar nakaleng jong ka management bakin pendap ikini ki jingkular ki pengilayo banya menjurang hatu kusni dan nakaleng jong ya kapor nakaleng jong ka union la ki ba mikmat iki nong trip jong ka MCL berkhot i sukarpat ka management la sarkar paling ba jong ki representative jongi ki MLA ki jongi jong ka sora shala ba kin sobha pan persyang na kalian ke jengkiru ban warna no ban pendep ikini kijengkular ke ba nilai yo menyarai ban menjur lang ka tukasi te na kalian jengi sya ko mangna nilai syong ha komiti entasi te syong ru ya garai ba ada kanum don kanu ka dak ni lani kanu ke jing yo na kalian jeng pinong tre ka long de sya hakini ki kani katayo de sya lani hakini kinda si yumta nilai syong ru ya garai ba nilai banyak sekwat lekini gilat ban penborek sarkar bahkan pendap yakini kijingkular na kalian jongaru kemudian berap lang keren i presiden keren i vice president jokai union MCCE EU tentang sengi arfu terik jong na Januari arfu terik Januari aja absen bila pelong ya ke committee na kada ba sarkar buat komitmen kumpul langsung ke meeting po sekretariat committee room ringkat lang pak ngikum ke union dari aku tu kerja keren le menjur nak kalek sarkar komitmen ba kin aino kanika immediate relief nam tajung ikinong tray last week jong December aja usau but ya kanika first installment jong kanika scheme industrial social scheme kula ban pendap no abuna Januari ajar san ndrei yim chimi i kan no kada kasin wat kan immediate relief i khapat yo dumta i aida do kamni kamtai ba don ka Christmas kinong tray la sim cuti ba adu menta kinong tray la on tray baru ki bahan sekretariat song gimi ndrei yim chimi ida but chimi ti ba ya ka gini ki jing bular ki jongki kin pendap no po ka spusngi menta katayo ani kini sngi bat ladakim kamsum urlong kumta ni nakalang jugnong tre sim garai bang salum lang ginong tre bar khot bat niya di pat julti di ta senjam ti bak lekhat bak sokar kan la ban le no gini jing kular ki jongka pendap ya gini jing siu ki jongki